bene wacu inshuti z'umusaraba bo kuri YouTube ndabaramukije na bakuzi ba YouTube nabo ndabaramukije. Imana bampera umugisha. Nongeye kandi nagarutse tuvugane ku ijambo Imana ashyize ku mutima muryumvirize kandi mujye muvuza ubutumwa. Nta jambo rivuye ku Mana riba ritoya kandi nta jambo rivuye ku Mana ndabisi ikintu rivuze. Imana igiba umugisha kandi ibahe kumva ubutumwa. Kubanye busuzugura ubutumwa butarabwumva urashobora no kubisuzugura wabyushije nta ngorane, ariko ubanza ubyumve mbere yo kubisuzugura. Kuvuga ko Imana dutumye, niba harimo ababeshya bakavuga ko Imana tubatumye itabatumye, nabo mu bagiye gushya barimo, cyangwa bazashya nabo barimo. Umuntu uziya kuvuga ngo Imana niyo kandi itamutumye, wowe ujye wumviriza ubindi bintu by'isuzugura cyangwa byemere, ariko wabyumvishije, kuko ntabwo abantu bose ari abavuzi b'ubutumwa bw'ibinyoma, kuko bamwe bihenda kandi usanga benshi bapinga abandi ngo abo nta Mana yamutumye, usanga ahubwo ari bo ibyaha byamaze. Ugasanga ko ari ntatunganye, ariko agapinga ibyo abandi butumwa abandi bazanye ngo abo n'abantu babeshya. Imana tugirire neza. Ndabatindiye ni amajambo abiri gusa tuvugana ko ni amajambo abiri gusa cyangwa tuvugana ko Imana tugirire neza. Ari muri Matayo 15. Imana itugirire neza. Bandugu zangu, Imana itobarire. Hano ndavuga gusa imirongo 3, nawe ushaka kumenya neza icyo ashaka kuvuga uzasome hose. Nanjye navuga mu mirongo 3. Umurongo wa 7 bavuga ngo, Matayo 15 umurongo wa 7 bavuga ngo, mwandyarya mwe, Yesaya yavuze neza ibyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe. Ati abantu banyuhahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanjye. Basengera ubusa, kuko inyigisho zabo bigisha ari byagezwe n'abantu. Imana tugirire neza. Nongera mbisubiremo, mwandyarya mwe, Yesaya yabivuze neza ibyo yavugishwaga n'Imana kuri mwebwe. Ati abantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanjye. Basengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe by'abantu. Amina. Imana tugirire neza. Ahantu suko mutazi bene wacu, ngewe ndi mutoya mu by'Imana kandi mutoya mu bavuga ubutumwa cyangwa no mu bavuze. Naho naba nihanye, niba ngewe nafashe ingingo kwihana hamwe n'abana banjye, uko twihenze turazi ko Imana yadukoreye n'icyo yadushakaga ko. Imana yashobora kukubwira ati ndagenda kugira umukozi, ariko ntikugira umukozi ubwo nyine, irabanza gucisha mu ruganda. Bene wacu mu mukina n'Imana, Imana irakomeye, Imana irahambaye. Imana yafize ukuntu kugira yishakiye, ukayikorera wishaka cyangwa utabishaka, ariko ari igihe kigera nawe nyine bikakujyamo ukabishaka, kuko n'Imana yabivuze. Imana muntu w'Imana wiyitirira kuri umukozi w'Imana, yemwe ukora ibinyuranye no kwishaka nuko Bibiliya itatubwira, urafise akaga gakomeye n'umuryango wawe. Yemwe murafise akaga gakomeye. Ikimbabaza gusa, ikintu cyakimbabaza gusa, n'abana bajya bapfa ku byaha by'ababyeyi bagiye babikora abana batabizi. Icyo gusa tucyo kimbabaza. Ariko ukuntu Imana yanyeretse iyo mugiye kundoga muriherera, wowe n'umugore wawe cyangwa umugabo n'ukera n'umugore we mugakora ibyanyu, ariko abana ntibabazi ibyo murimo. Imaze kuva Imana iza guhana ikagwana n'abana. Mbega abana bazize ikemwe we? Nk'abana bazira iki? Abo bana mu gihe udakwiye ko Imana ishaka, udakwiye ko twita inzoka, wumva n'abana ibyaye nabo ibita n'abana b'inzoka. Kubera iki? Abana bazira ibyaha byabase. Imana tugirire neza. Yesaya ngo niwe yabivuze neza, ngo abantu aha nanjye narabibonye, ngo abantu banyubahisha iminwa mu mitima iyo Mana batayifise. Narabibonye kweri. Umuntu w'Imana wuzi ibyo ukora,
imana ntayifise ngenda kubwira wangaya ukasuzugura ego ariko imana ntayifise kuko iyo barayifise ibintu ukorera abantu ntabwo ubikora imana yakwicara hehe ko imana yicara mu mitima y'abantu batunganye nta muntu ukorera imana nta muntu ukorera imana wakora nk'ibyo ukora batumishe bamunguye nta muntu ukorera imana wakora nk'ibyo mukora niyo imana yemera ko umukozi w'imana yakugira imbwa ibyo niyo byanditse tuzabirabe umukozi w'imana ni gute yakugira akayabu ni gute umukozi w'imana ni gute ajya mu kuzimu aciye mu mazi nkanga ari hano umukozi w'imana wahehe wagendera ku ntaro umukozi w'imana wahehe yesu we yo urya abantu umukozi w'imana wahehe ubyukiza uwundi mizimu wa murozi we imyaka amaze mpfakaye sinigera mbona umuzimu w'umugabo wanjye ariko wanjye namubyutse uramuzanira wowe wa murozi we wowe ndakubika amabanga menshi wa murozi we wa murozi uri hano wa murozi uri muri Afurika mbese ibyangi byinshi byo mwakoze n'umanya mucyo bikora matugiriye neza none ko Yesaya yabivuze neza n'Imana ikabivuga neza ko abantu bavugisha iminwa yabo ariko mu kanwa mu mutima yabo sindimwo n'Imana kabarambye ati zashengera ubona ngo mu cyo gihugu mwana wanjye ntabwo singiye basenga bafise izindi mana basenga Imana igiye kuzukunza ngasenga nuzangasenga mpamagara Imana ngiye ngo Imana ya Israeli wawe nibaza abanyahamagaye ngo ibyo tumwana muri Australia ngo ni bishi cyane Padre w'Imana none imyaka umaze mu Bukristo Imana itakufite mu gitabo cy'abanyabugingo waruhiye iki uruhira iki yaba waraguye wenyine ariko ntugwishe imbaga y'abantu baza bakurukanye ngo babonye umukozi w'Imana baje gusoromaho ubushobozi aho bagusoromaho ibiheko bagusoromaho indwara zizakira muntu w'Imana wagize isoni niba ngiye utakuvyo vuga ariko atinya Imana kuremye ko ntacyo ngiye bivuze ngo ntondore ibyo ukora byose ko Yesu ko amatwi y'abantu yaziba ko hari n'ibyo batakwemera muntu w'Imana kubizi ko ntabangubeshyeye aya mazi yagendamo kangahe ku munsi wowe uruziwe aya mazi aha nice nyine ya Yesu we aya mazi niyo udaca impande zose urahaca ugakira kwa Satani iyo urenganya amazi hari umusozi ujya koko bapfumu muteranirako musi y'amazi hari aho ujya kujya ku musozi abarozi batuyeko waciye musi y'ayo mazi none ko ari Imana ivuga ibyawe ninjye bivuga ni Imana ivuga ibyawe bantu b'Imana nzabivuga abarozi niba uzi gutandoga turimo nyine yari mukakubaze hari ikintu mwakoze ngo umugore uvuga abakozi b'Imana yohoho nzabivuga n'umanya Imana ntanyemera ngo bidavuye byose ibyo nakorewe byose mwotangara abantu b'Imana mu gisenga Imana mwotangara hari n'ibyo butakumva ko ibyo bintu byobaho ariko mu rushengero turakoze Imana ba bishop bande badiyakoni mwibaze ubumuga mwashyize kuko mungana si bumwe si bubisi butatu si butanu abantu bo mu ishengero ntabo mu kabari wagize gutya n'abantu bazi Imana kurya bavuze ko abishe Yesu bara abantu bazi amategeko y'Imana nanjye bangisha urupfu rubi nta mukristo usanzwe urimo n'abantu b'Imana none ivuga gutyo ko Bibiliya ivuga abantu bubashye Imana ko banditse muno n'abatari bashye nabo banditse muno ngiye mvuze ngo hari abantu banduze kandi abakozi b'Imana iyo yabaye dosiye mugera munyica abantu mukobwa ngo muguru uvuga iby'abarozi ngo ntabatwara umwana we sha ntase nufise kwera murasangiye mwese bakristo mugisanga Imana umuntu uzuva ko nyicari yavuga ngo ni umugore mubi wavuze ko z'Imana wafatakije n'abandoga muzamugendere kure wari wose nakira komanderi ngo mugore ni mubi ntawamuha umugeni ngo ntawamuha umukwe ngo umugore uvuga abakozi b'Imana njye bivuga ko Bibiliya abakoze nabi bavuga nakoze neza n'Imana bashingira intahe
abagabo basenze neza bagahanura abantu bagakira bakava mu byaha baranditse mu Bibiliya. Ngege ijambo gusa ryabe sikini kware ngo umugore ni mubi. Imana bagiriye neza bantu b'Imana mu gisenga uwo muzuma kira komanderi azafatikanye n'abagabo bagize ikimuga tabaza abahende izishage zibano ni hatari udafise muye muwera ngo akwereke umukozi w'Imana w'ukuri mushapoteya mwaragiye majyakagiriye n'umusenge Imana duheze muka wera ikwereke umukozi w'Imana w'ukuri ukwereke no mwishana mushengero uko ameze nta muye muwera ufise ikwereke umuntu mubi abantu bose ujye bahura ko bose n'abanyabyaha kandi babi yaba babikwaga bonyine ndashaka no kwica umuntu dusabe muye muwera atwereka abakozi b'Imana b'ukuri mwabantu mwe numusenga Imana ibeke abakozi b'Imana b'ukuri isi yarashize isi yarahumanga twayihumangije Imana irababaye ije guhana tucyo guhendana butanga imigisha butagwa abantu ngo bihane butagwa abantu ngo bihane turi mu maki Imana yambwiye ngo abo bose ubone sabange bafite Imana basenga nzasange mpamagaye Imana ya Israeli ngo niyo nzabampamagaye ariko nivanga Imana gusa iby'Imana ziri hano muri Rosari ngo n'umuyoro bantu b'Imana none ko Imana imbwa ngo abashengero yose kwa musenga kandi buri dimanche mu mashengero yemwe Imana tugirire neza Imana tubabare ndarangirija Uwiteka Mana nyirijuru Mana nyirubushobozi wa muri mawantumye Mana nkuriko ahantu Mana uhambira umugisha Mana n'abantu bazumva Mana izinyigisho Mana iyi mpanuro uzabambira umugisha kandi kuvuga ngo uzafise ibibazo byose Mana uzabimumarire kubuko yumvishije iri jambo Mana kiyana Uwiteka nta cyanda kimwe Mana ngo gitagi kikiro iwawe mu ijuru ibyaha n'ibyaha n'atari umuza kafise n'ibyaha Mana ubahe Mana kwihana urakoze Mana ndagushimiye byose yuzira ryawe Umwami wacu amen.